Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wey'ngane zakwethu. UMndumazi noNjiniya wase-Amidoki batholane phezulu ke lapha wey'ngane zakwethu ngama-voice note begadlana ke lapha wey'ngane zakwethu. Ngalokho kakhulu sizodedelela i-clip uzwe ukuthi bebethini ngenkathi bexabana laphana kuma-voice note. Lalela webhoti nakimi ngapha uke wangisendela lento yakho le studio sakhe singamasimba sipromoted le kulamahobo shaka abolile njengawe ungasidakelwa la thina Mndumazi wena usuphinde wantoza ikhadi la wasasalama wengane ke mase nidawa kanje kuzi31 ungosike futhi ithumbu ufumbathe bese lehla ngezingalo la hey phupho yabaculi Imi kanjalo ke ingxoxo yabo ke lapha wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cindezela subscribe, cindezela nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta